Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 septembre 2025. Basoda oyo lobby oyo leki bazalaki basoda mapinga ya FRDC. Amsusu bazalaki na wazalendo, bazalaki na groupe ya Mai Mai. Lelo bakomi mapinga ya armée révolutionnaire congolaise. Nk'ibisanzwe ni the QuickTimes news, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Uyu ni Wilingoma Mr Quickly aho avuga ngo aba basirikare mureba muri aka kanya bari bamwe mu bahoze ari abasirikare ba FARDC, abandi bari abasirikare ba wazalendo, abandi nababashije kwemera kuza gufatanya natwe kubohora igihugu cyacu. Ubu rero n'abasirikare ba AFC M23 ya AFC osepelite tokomati wapi. Ati urugendo rwacu rero rurakomeje kugera i Kinshasa. Aba basirikare nk'uko bibona rero babwiraga Tshisekedi yuko bari buze kandi bidatinze ko bari buze kuba bageze i Kinshasa. N'amakuru rero n'ubundi dukomeza kubagezaho akakara gaciyemo, nabanje kubanyurizaho kanyuze ku mbuga nkoranyambaga cyane ukabona kashimishije benshi mu bashyigikiye AFC M23 ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange. Tudatinze rero umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko igihe cyose u Rwanda ruzabona hari ibishobora guhungabanya umutekano warwo ruzashyiraho ingamba zikomeye z'ubwirinzi nk'uko byakozwe igihe RDC yarasaga ku butaka bw'u Rwanda. Anenga rero amahanga yamaganye ingamba zashyiriweho nk'aho yashakaga ko ibyo bitero bikomeza. Ibitero rero by'ingabo za FARDC ifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro n'izindi ngabo bifitanye kurwana mu burasirazuba bw'igihugu byagabwe ku wa 27 Mutarama 2025. Ubw'intambara rero izihanganishije nayo 23 yari igeze ahakomeye, byanavuyemo ko Goma ifatwa n'uyu mutwe. Aya masasu rero yahitanye abantu 16 akomeretsa abarenga 120 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga ubwo yari mu biganiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi ku wa 15 Nzeri 2025 yavuze ko imwe mu nshingano z'ingabo z'u Rwanda ari ukurinda inkiko z'igihugu n'ubusugire bwacyo. Mu magambo yiwe yagize ati rero tuyise dushyiraho ingamba z'ubwirinzi kandi zahagaritse ibitero byaturukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko mbere y'ibyo bari bararashe inshuro nyinshi. Yatanze rero urugero rwo mu 2022 ubwo FARDC ifatanyije na FDLR yarasaga mu Rwanda igamije kuburizamo inama ya Cogamu no guhagarika gahunda y'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Mu magambo yiwe naho yakomeje agira ati twafashe ingamba z'ubwirinzi kandi tubifitiye uburenganzira, kandi izo ntwaro zari ziri kurasira kure ntabwo zongeye kurasa. Abantu baribaza ngo ni izihe ngamba zafashwe. Hari uburyo bwinshi bwo kubikora. Ushobora kubikora urasa nawe ubasubiza, ushobora gukoresha ikoranabuhanga uzishwanyaguza, ariko icyambere nuko iyo dushaka no kurenga aho byari gushoboka, ariko ntabyo twakoze. Yamije ko twafashe ingamba zo guhagarika ibyo bitero ku butaka bw'u Rwanda kandi dufite uburenganzira bwo kubikora igihe cyose bavogereye ubutaka bwacu. Igihe cyose rero tubona umutekano w'abaturage bacu uri mu byago, twafashe ingamba kandi zigomba gufatwa igihe cyose umutekano wacu usagariwe. Brigadier General Rwivanga yavuze ko umuryango mpuzamahanga wahise utera hejuru wamagana ibyo bikorwa, nyamara byari mu nzira zo gufasha u Rwanda kwirwanaho ndetse no kwirindira umutekano. Yavuze ko u Rwanda rwahisemo kugirana amasezerano y'imikoranire na Centrafrique na Mozambique bugamije guhagarika ubwicanyi bwahakorerwaga kandi byahise bihagarara. Mu magambo yiwe yakomeje agira ati ntabwo twabikora mu buturanyi RDC,
dufite ibisabwa byose ngo tujyeyo ariko tubikoze twakamaganwa. Yunzemo ati igihe rero twahagarika amasasu yarasirwaga muri kilometero 3 mwarabyamaganye, mwashakaga ko bikomeza. Muri make igihe cyose umutekano wacu usumbirijwe tuzafata ibyemezo kandi twarabikoze. Mu yandi makuru rero, Brigadier General Rwivanga ntiyumva ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yahaye ubwene gihugu abahungiyeyo mu 1994 ikihakana abanyamurenge. Umuvugizi rero w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga aho yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bufata imyanzuro ivuguruzanya kuko bwihakana abaturage bari ku butaka bwabwo ubwo hakatwaga imipaka y'ibihugu, nyamara bukemera ko abahungiyeyo mu 1994 aribo baturage bayo. Yabigarutseho rero mu biganiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi kwa 15 Nzeri 2025. Ni Brigadier General Rwivanga rero aho yagaragaje ko impamvu y'uyu munsi intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikirota ari uko ingabo za leta zifatanyije na wazalendo FDLR bashaka kwica abanyamurenge. Mu magambo yiwe yagize ati uyu munsi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yemera abantu binjiyeyo mu mwaka wa 1994 nk'abaturage nyakuri ba Congo bitwa wazalendo, ariko abo bariyo mbere bagomba kugaruka mu gihugu. Inama ya Berlin yakase abo ngo bagomba kugaruka mu Rwanda, ariko abagiyeyo mu 1994 bagomba kugumayo. Murumva ko kuvuguruzanya iryo niryo zingiro ry'ikibazo. Ibisubizo bya diplomasi bikwiye gukoreshwa mu gukemura ibibazo by'ibanze bitera iyi ntambara. Magingo ya rero mu ngabo za FARDC habarizwamo benshi mu bahoze muri ex-FARE ubu bagize FDLR ikorera byeruye mu ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingero ni nyinshi rero z'abasirikare bahoze muri ex-FARE binjiye muri FDLR ubu ifatanya na FARDC mu rugamba rwo kurwana na M23. Aba barimo Ntawunguka Pacifique uzwi nka General Omega, General Gaston Yamuremye na Brigadier General Gakwerere wafashwe na M23 akoherezwa mu Rwanda afite n'ibirango by'ingabo za leta ya Congo. Twakibaza rero umuti w'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ushoboka ibihugu bifatanyije. Brigadier General Rwivanga yavuze ko ibibazo by'umutekano mu karere byakemuka mu gihe impande nyinshi zishoboye gukorera hamwe mu gushaka ibisubizo. Mu magambo yiwe yakomeje agira ati natanze urugero rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho navuze ko dushobora guhindura ibiri kuba mu gihe nk'akarere twaba twemeranyije kubikwiye gukorwa. Ubu twemeranyije nka EAC na SADC ko twishyira hamwe tugashaka igisubizo. Yashimangiye ko rero mbere habayeho amakosa, ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zibanza kwirukanwa bazibwira ngo ntabwo muri kurwana, reka tuzane iza SADC zirwane. Muzi byabaye, ntabwo wakemura ikibazo cya politiki ukoresheje intambara. Byapfiriye rero mu ntangiriro. Brigadier General Rwivanga yavuze ko ingabo zari muri iyi ntambara ari iza Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania, abacancuro b'abanyaromaniya ndetse na wazalendo. Mu magambo yiwe yagize ati hari ingabo za leta zari zifite ingabo zirenga 75,000 barimo wazalendo 50,000 n'ibihumbi 25 by'abasirikare bafite intego imwe yo kurimbura itsinda rimwe ry'abantu bitwaye mu 23. Muri Mutarama 2025 ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma na Bukavu n'ibindi bice bigize Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ibihugu bitandukanye byagiye bivuga ko uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo wafashijwe n'u Rwanda, ariko rwo rubihakana ndetse rugatanga n'ibimenyetso bibivuguruza.
Mu magambo yiwe yakomeje agira ati ariko abantu ntibagira isoni, reba ibyo bihugu byose hanyuma ukavuga ngo yo 23 ifashijwe yatsinze. Ikintu nababwira n'ukimwe, niba uhisemo gukoresha imbaraga za gisirikare byaba byiza uniteguye mu bijyanye n'ubushake bwo kurwana, kuko abo bantu uri gushaka kwica buri munsi bafite ubushake bwo kurwana kurusha. Ntaho rero bihuriye n'imibare. Mu gisirikare hari ibintu bitatu bituma abantu batsinda urugamba, harimo ibikoresho, ubushake n'impamvu yo kurwana. Icya gatatu kikaba amayeri n'ubumenyi. Ibyo bishobora rero kugirwa n'igisirikare icyo ari cyo cyose ku isi. Yahamije ko rero abacancuro b'Abanyaromaniya ko bari bafite amayeri y'urugamba n'ubumenyi n'ibikoresho, ariko nta mpamvu yo kurwana bari bafite. Ni kimwe rero n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni kubera iki? Kuko ibyo bakoraga atari byo, bari kugerageza kurimbura itsinda ry'abantu kubera ubwoko bwabo. Ntiwatsinda ufite iyo mikorere. Brigadier General Rwivanga yavuze ko mu gihe umuntu ahisemo gukoresha ingufu za gisirikare akirengagiza gukemura ibyerekeye uruhande rwa politike, birangira akomeje gutsindwa. Yakomeje nanone avuga ko iryo ni ryo kosa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje gukora uyu munsi, kandi bazakomeza gutsindwa nibadakemura ikibazo bagihereye mu mizi, nibadashyira mu bikorwa ibisubizo by'ikibazo byo mu rwego rwa diplomasi n'ibya politike. Yashimangiye ko imiryango y'akarere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari biri mu nzira nziza zo gukemura iki kibazo. Rwivanga rero yavuze ko u Rwanda rwemera buri wese ushobora gufasha mu biganiro bya diplomasi, hakemeranywa kubifatikanya cyangwa se hakemeranywa kubifatika, cyane cyane bigamije gukemura ikibazo, ariko hagomba kubaho ubushake bwa politiki kuri buri ruhande. Ni The QuickTimes News rero, reka tube duhagarikiye ahangaha, nakagaruka n'amakuru n'ubundi tuza kugenda tubashakira agendanye n'ibiri kubera hano mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'ibibera hano mu Rwanda. Ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru.